Alang sa mga young at heart kapuso viewers, siguradong malingaw kamo sa mga dekalibreng news and public affairs programs ug bag-ong palabas sa GTV sugod karong adlaw. Ani ang report. The news you trust and new shows to love. Mo kini ang saad sa GTV o Good TV nga nagsugod na karong adlaw. Mas gipanindot niini ang inyong paboritong source sa balita ug palabas sa GMA News TV. Sa rebranding, gila umang magpabilin ang advokasya sa Kapuso Network nga serbisyong totoo. Tumong sa GTV nga mas palapdan ang audience reach, partikular sa mga viewers nga young at heart. We're very, very excited for GTV, Good TV. Aside from offering the most loved and trusted news, we are launching a lot of new shows. Hatod sa GTV, ang mga bag-ong palabas sama sa high-rating primetime series nga The Lost Recipe, nga gibidahan sa bag-ong Kapuso Love Team, Mikey Quintos ug Kelvin Miranda. Ug Love You Stranger, sa real-life couple nga sila Gabby Garcia ug Khalil Ramos. Doon na say fresh faces nga magpalingaw sa mga kapuso, pinaagi sa Flex ug uban pa. For GTV, we wanted it to have a younger feel. But that doesn't mean na we're excluding also the older audience kasi lahat naman kahit matanda, di ba, young at heart. Everyone kahit 60 and above would still want to watch a young love story because they relive, di ba, their past. Siyempre, makita sab ang Regional TV Local News Matter Strip matag gabi sa GTV ug ang Regional TV Weekend News matag Sabado. We have now currently the regional strip. No, this is the local news matter strip. We have segments in those newscasts, those flagship newscasts that highlights, that caters, focuses on the different spots and activities na pwedeng gawin ng mga young at heart at ang mga young ones, no, even during pandemic. Alang sab sa sports fans, atong paabuton ang National Collegiate Athletics Association o NCAA. All the games have to be finalized pa, but GTV will be allocating a big chunk of its airtime for the games. Busa mga kapuso, tutok na sa GTV matag adlaw alang sa mas gipalapdan ug gipanindot nga TV viewing. Kay sa GTV, we're keeping it good. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.